Ita sorumal faliha haune channel olalina freito sao espera kata kau sori ta botsiro condição ne bediak tani ta fiar katak maromakne graça hune bensana fating hamutu kaita e oportunidade eu hiniang hawa karakatu kuliah konaba hyperemesis gravidarum ka larang sai no muta baiha inansira ne bema isin rua iha trimestral primeiro. Quase efeito barak ma quando isin rua iha trimester 1 dalla Roma sofre hyperemesis gravidarum, mai bela ao soto hotu. Ita hatene ulkulai definição konaba hyperemesis gravidarum. Primeiro definição. Larang no muta nebela normal ka frequentemente bebê durante isin rua. Morning sickness ka hyperemesis gravidarum ba inan isin rua iha trimester 1 lolosne normal. Mai bem hira larang no muta bebek loron-loron belefo impacto dehidração ba inan. Dehidrasi ka kekurangan cairan ihani isin. E depois inang ne peso ou kilo ne beletun. Tambah lakoi hang no hemu. Tambah muta provoka. No kondisang ne belefo impacto ne bela dundiak ba saude inan hoan. Ba inang lasik nomos ba bebe ne bema iha inan ya kabung laran. Tambah ne inang ida ne bema quando hetan sofre hyperemesis gravidarum ne precisa hetan tratamento. Tuirmai itahare causa husi hyperemesis gravidarum nia. Causa husi hyperemesis gravidarum sidau hatene claro. Kalolos maski ahli saudi siraniang halona sirane penelitian barak mesto agora sira sidau hatene claro. Mai be kondisang idane sempre iha relação ho kadar human chorionic gonadotropin KHCG iha ranglaran. Hormon idane produksi kan ka placenta desde trimester badahuluk niang. Non ini kadar se aumenta na fatin durante sin rua. Pois tolu kondisang hirak nebe bele halo inan hetan hyperemesis gravidarum. Okay. Meski tania ahli sira sidau katena claro konaba penyebab hyperemesis gravidarum ka morning sickness, mai be sira bele fosai konaba kondisang hirak nebe bele halo inang ida hetan hyperemesis gravidarum ka feto ida sente hyperemesis gravidarum. Primeiro mag bahirak nebe mag foin isin rua badahuluk nia. Tambah terjadi perubahan hormon antang dalam rumah sinal balung hatudu lihusi hyperemesis idane. Depois rua isin rua gemeli ka kembar. Depois tolu genetika. Genetika na tuha tete kata uluk husinia mama wahira kousnia hyperemesis gravidarum ou uluknya mama quando tiap kali isin rua sempre hyperemesis gravidarum ou uluknya aboma sempre hyperemesis gravidarum. Depois hat hyperemesis iha oam primeiro. Kata emane bema uluk isin rua iha oam primeiro quando nia hyperemesis ona kemungkinan besar nanti haninya oam kedua no ketiga mos bele acontecência ne. Maybe ausot hotu balung nih hanya orang primeiro, kedua, ketiga lah sente buat tidak mebet to orang keempat, kelima muta la pararai. Mebe iha balung nebe orang pertama, kedua lah iha hyperemesis, orang ketiga, keempat mak foi niha. Kadang ini aku nisang lah hanesang. Depois 5 obesidade. Depois neng karik pela desconfia katak nia ya hamil anggur. I dalam rumah hamil anggur mos hatu do kondisang wedane. Pois hat sintomas susi hyperemesis gravidarum nia. Okay. Sintomas susi hyperemesis gravidarum nia primeiro mag ulun moras. Tambahnya bele pengaruh mos susi muta bebekne no mos ho kekurangan cairan hanine isin. Pois constipação kahanesang nia tu ba soy bebot difícil katos.
Depois sensitivo babuat nebemak moring no dois. Exemplo nia foi horobot rumah ituan larang certo muta. Depois hipersalivasi ka produksi air liur nebe berlebihan. Nune nia satafui bebek. Depois inkontinensia urin ema asala tahang mi. Sah karak ba mi bebek nia sente nia mine moros bebek kono laba mi bebek dari rumah nia hansa nia mine tun nia la sente tang. Nia jantung berdebar-debar, nia tambah pengaruh mau susi mual muntah, depois cairan nia bemak tambah banyak sinaran ladu insuficiente. 5. Wenhira mak fetoida precisa ba konsulta. Oke. Lolos wenhira nia sente sin rua nia precisa ba konsulta. Mas exemplo nia ba konsulta tia ona, mak depois nia sente fali kondisão balung nia precisa ba konsulta. Nah, kondisão sirane mak hanesang primeiro wenhalai. Depois da rumah sente acompanhamos um fato com moras makas. Pois lakuihan kahemu durante dalam rumah horas sanulu resin ruani laran. Mebe quando nia muta bebek muta makas liu la precisa to horas sanulu resin rua dia kliu baun ha centro saúde. Pois moço sinal de hidratação hanesan isin fraco la iha força. Depois la soy bekik. Pois isin kulit maran, ibung kulit maran, o inkamutis no coração salahak matek, idane tengki ba konsulta lalais. Depois dalam rumah to ne mutaran tambah muta bebek, pois ne peju isin yang tun makas, e nomos sente o inhalai. Nen cuidados ba maho hiperemesis gravidarum no bele halo prevenção. Primeiro, mak tengki descansa barak. Iha momento hanesang ne lain ka família esforço atu feto ka inang idane labela stress. Nomos tulung nia pernia hetang na fating hahan nia descansa para depois bela ajuda atau mengurangi nia mual muntah. Kedua hanesang wenaudian labela stress. Stress ne ya pengaruh barak quando isin ruahan sene husu favor lain sira compreende no lalika provoca halonia stress inang aman nia aling sira kenia banin mos prestija atau compreende dalam rumah emat tete diangkat heulu kami sin ruane amil hanesan agora ne feto sira manyalos mehe kondisang ulu agora lah hanesang tambah dene banin sira kainan sira ka prestija comprendemos emane bemak sin rua han ituan mai bebek labele hahan sira ne bemak provoka muta hanesan mina barak liu hasamina depois hahan ne bebeng liu depois hanesan aimanas soda minuman soda pesahan sira ne bemak ninia gas tinggi hanesan repolyo koto sira ne diak liu hindari. E depois labelehan hahan sira ne bemak hanesang ni is makas. Hemu be barak beleho ailia ne be kahur ho masin midar ituan. Labele hemu minuman soda. Ihane hawat tedehan hemu be barak la signifika kata hemu dalai dan hemu barak kerase. Mebe atu hatete kata hemu ituan mebe bebeik par cairan iha isine nafatin iha kondu muta. Han hotu makmuta ka hemu ituan makmuta ne sedia duke la hemu mai be muta heldet idane mak bele provoka to mutaran precisa hemu ai moruk suplemen exemplo karik itabot sira ba hospital mak fo musang no itabot sira sente kata hemu musang no itabot sira sente ladun dia itabot sira bele husu receita iha mediku sira par depois sira hakera receita itabot sira bele ba sosa hanesang vitamina ne bemak hoben mai bela bele naran-naran ba sosai moruk mesak-mesak no hemu mesak idane perigu baik tabot sira nomos betabot sina awang pues bele uja aromaterapi iha parte dader dulu hanesan pasien telaran sai kaya parte dader ka tambayane dengan morning sickness antang liulu acontece a parte dader niang antang musu tabot sira atau tabot sira bele uja aromaterapi exemplo ema toman ho minyak telon, oke, antang bele uja minyak telon. Hanesang aromaterapi ne tabot sira bele sente dia kituan, oke, bele uja dan par mengurangi tabot sina rasa mual. E depois han ne be marang no bele hemu samana soma simidar ituan, lulu iha parte dader mai be hemu tuan.
Itu bot sira bela susah moson sa biskuit segi 4 ne. Depois bela nata halimar, hemu helai ida, helai ruan sene parafia, depois makham fila fale. Pois suen hira halo etapa sirak ne makla iha mudança no mutane aumenta. Diakliu ita bot sira ba centro saúde ne bebe se kita bot sira ka ba posto saúde ka kontaktu parteira ka médico ne memang kita bot sira dal rumah confia. Ne duni diakliu mak inang sira precisa ita bot sira kontaktu dia ko médico balung ka parteira balung ka ni nomor telefone ita bot sira sente bot rumah bela konsulta lihu sira atau sira bela fo arahan rumah. Maybe quando ho condição ne bema kansa mutala para diakliu ita bot sira ba centro saúde. Diak maluk sira idane mak bot ne bema kawa karakatu fahe ba ita bot sira liu ba inan sira ne bema hetan hipermesis gravidarum kalalan saino muta iha trimester primeiro isin ruanian. Espera katak video idane bela ajuda ita bot sira. Obrigada barak ba ita bot sira ne bema na fatin iha channel idane tore mata ita siha suru malufali iha video tu irmai. Loron diak. Ciao.